engiyidingayo kuye ifocus more kunjalo yabo ayeke ukulalela abantu laba abenza ngathi bayamthanda bathanda yena bazonda mina basebenzisa yena you understand because in after 1 year 2 years bawe bengekho uzobe strugglisha kuyobe kubizwa mina futhi ukuthi Zulu siyacela uhambe umsiza ngimsiza kanjani umuntu ophuma ekhaya wadelela kangaphuma ngendlela eright ngizoba honest mina futhi utshatha yeah understand but ngaphandle nje kokuthini ngimfisela ukuthi abe ne-focus more kulolihamba iqalayo ubudo omdala abe ne-focus enze sure angenziswa abantu izinto ifame le imngene ekhanda nanokuthi usene record company yakhe kumngene ekhanda but only you find out ukuthi akazi kwakuthi ingoma ifakwa kanjani eradioweni akazi kwakuthi ama interview atholwa kanjani understand udinga more focus iyo iadvice engamnikeza yona even if ulalele namanje ukuthi umfowethu ngamthatha ngoba ngimthanda ngangumfisela vele bona lokho ukuthi afike lapha khona you understand so ngiyafisa ukuthi aphumelele ifocus ibe more ekhanda ayeke ukuzwa ngabantu bezothi hey Big Zulu watata hayibona ndo ngiyithola mfowethu ngiyithola yeah